Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Asino nga ti mabali na matangdanan? Ni, apay amang tangdan ka pa'y laang ngay lakay. Una, tapno malpas sa dago si trabaho, di garden. Ay nawaw, saanin akasapulan day talakay. Asino nga ti kadwa ang trabaho? Siyaklatan tulungan ka iti trabaho. Nalawa dahi di bakit? Anya ko maitano nalawa lakay. Trabaho iti garden matidim makla. Kaasi kamot no kwa, bakit? Kabailak day ta. Tulungan ka tapno saan nga isupay apaggastusan ta. Sige, nakastati ko na. Madanagan lang aming kanggakat. Relax ka laang ka di. No imbagak akabailak, aramidat day talakay. Ay na, agyaman aklaonay, bakit? Masapol nga agtinulong ta. Itikas ta kat agprogreso matibiyag ta alakay. Saan mat amabalin nga agnanayon nga agrigrigat ta. Ubayak man agdawat itiridik anatang yaw no adda anak. Nag-aapit kayo magayam idikalman. Untatang, adda reject dita puraw asako. Mga lakay laang dita. Ne, ano na gitaramay mo anak ko? Apay ka di tatang. Nagado asugat. Ay nawaw, gagangay na Tinulungak ngamin nila kay ko ijay garden, tatang. Amuyo mat, nagagatoy anak yo. Di kan samat ngamin agan anad. Saan matamaliklikan, tatang? Hay, bareng matyambaan nyo matad ti mat apresyo. Tapno ang damit kasukat ti banog yu Sapay lako ma, tatang. Nangyaga kiti natin para kada kayo, nanang. Agyaman aklaunay, Francis anak ko. Agtugaw ka pa'y man, tagsarita ta. Nabayag matan, idinaudi ang nagistoryata. Anyat pagsaritaan ta nga, nanang. Maipapan iti asawa. Ay nawo, abay ta asawak. Anya ti aramidon ni bakit mo iti balayaw. Amangan mo't nur urayin na laang ti iyawat mo akwartakin ko na. Saan mo't kiti, nanang? Tulungan nak mo titi trabaho kaya garden. Usto atap no adamo serbina. Nung may papaniti trabaho, ket mapangnamnamaan ni bakit ko, nanang. Sana nakaadal, ngam nagagat mo't. Padak at trabaho iti garden titi makilan na. Nasaya at mo't no kasta. Rumbeng lang atulungan na ka iti trabaho. Saan nga ag-arti-arti day ta babae, tawa mo nalpas na. Agpada kay laang, nanang. Uray si ka, awan mo't nalpas mo. Ay, dinakman ikumkumpara iti asawam. Taado ti nagdumaan mi iti daydi a Merlin. Bakit? Swerte ta. Kumusta ti bayad tinating talakay? Mabalinin nga agpatakbir tayo ti balay ta, bakit? Natsambahan ta ti mata presyo. Ay nawaw, kita man tilistaan lakay. Kitam, mayat ti presyo, bakit? Naasyan mo lang tinamarso ka tata. Agyaman naklaunay, Diyos ko. Inton bigat, kasaritak ni Tata Gari, taplanwan da ti balay ta. Panagkunak kat sobra dayta para iti balay nga arapaap talakay. Anya nga tanong mangalata iti pwesto ta iti palengke. Mabalin na tamot, bakit? Masino ti mga sikaso? Siya kun kat sika, ituloy mo lata ti aggarden. No addan tumaapit mo, o di ilako tamit lang ang iti palengke, tapno dakdakkel ti bagi ta. Mayat ta na panunot mo, bakit? Kaslamayat nga agpaiso tag negosyo. Isungarod apadasan tamit lakay. Nadamag yu kaditi, nadamag ko nanang. Ay nawaw, anyaman day ta nadamag maun Julie anak kaw. Natsambaan damanong Francis ti mayat apresyo tinatang. Pudnaw, wuna nang.
Isumo lagay ang mga ada nakitak asiminto iti paraangan da. Agpatakderdan sa iti balay da. Nakasaritam ka day ni Manong Mau. Saan pa'y nga rod nanang? Kahit anya pa'y laang ti ururayom gay. Di kay madanagan nanang. Mapanak iti ayanda itang laang. Tabumingay taman iti naglakwan da. Nayunam ti dawatam. Tapaggudwaan tantaw. Ayan ngay mat ti balato may Manong Frances. Balato? Ay nawaw. Di ka man agin di mo Manong. Amok natsambaan nyo mati mayat apresyo tinatang. Ha, dahil ka na Uy, first time mi nga ta makatsamba. Ikan na kami nga rod ay ti balato may. Sige, sige, sige. Mang tudak iti sag 3,000 kayo kininanang. Tapno di yumat ko na. 3,000 laang? Un atay sumot lang ti kabailan mi nga itid kada kayo. Naynayunam matan Manong. San ama balin? Tado ti paggastusan me. Kas makita mo, agpatpatakdir kami ti balay. Nangala kami pa'y ngamin iti pisto me di palingke. Ala, mutuyan tasag ti 3,000 mi kininanang Manong. Narigat mat no ibabawim. Makatawan lang tinapalabas. Ngamnay, dakkel mat ng tinagbaliwan ti balay yung Manong. Un atagpada kami mo't kinimanang mo na diskarte. Anya ngamin ti gagaramadin ko. Ay, kwa Manong. Anya dayta? Mabalinti umutang Manong. Ay, dayta lang. Awan ti kwarta nga inaggamak. Ay nawaw, imposible mat ano awan? Kat adda mag-garden yo. Adda pa'y pwesto yo. Ni manang mo ti mangiduldulin iti kwartame. Urayim latan, tada kayo adwat agsarita. Mano ti buludang ipag? Uray 20,000 laang Manang. Ay nawaw, nagdakkelan. Amok nga adda kwartayo Manang. Unangam adamot pangus-usaran mi iti kwartami. Adda nakaiplanuan na. Adda na kaiplanwan na? Wano, kinaimot mula dayta. Ay na, sa anak mo't nga imot ading ko. 10,000 lang ti maipabulod ko. Taamangan no agsingir dagiti supplier ko itinatang inton bigat. Ay, di mo iimot dayta a kwarta. Taamaw, ang nagrigrigatan ni Manong ko dayta. Anya? No awan ni Manong ko, awan ka iti ayan mo ita. No awan ni Manong ko, saan anarang ay tibiyag mo ita? Nagtinulong kami matkin ni Manong mo. Wanaangam ni Manong ko ti ad-ado ti trabaho na. Isu ti kadakkelan iti naitulong. Isu nga itid mo ti 20,000 na bulbulo daw. Pasensya kan. Ngam talaga at 10,000 lang ti maipabulod ko kan ka. Anya ngay, pinautangan da ka. 10,000 lang ti interday di Amerlin nanang. Ay nawaw. Apay ngamin nga isu ti kinasaritam. Awan ni Manong mo aya. Isumo ngamin ti bili ni Manong nanang. Jak mo impagarup akas jati aramidon ti ipag ko. Talaga mo't nga agraramanday di babae. Nakunayo pa'y nanang. Ni Francis akapsat mo ti makagapaw no apay nga agsuswerte da ita. No awan ni Francis, awan lat amaw. No awan ni Manong, amangan no aging gaita kat agrigrigat lat ta dayta Marlene. Mauma kuman ni Manong mo, ta isina nakididay di babae. Ayun may mayat no single ni Manong. Di bali at awan mo anak da. Naku nampay. Agan na day ta Marlene, ta di na amo ti kabaulak nga ramidan. Dalawa mo tanti salas yung anak ko. At dapat nakala TV yaw. Bunga day ta ti ado a sakripisyo ming agasawa, tatang. Ano ilay, kat naipot ti balay yaw. Kawayan kan sako pa iti diding na. Ita, kat ay na. Talagang asinsado kayo. Awan ti imposible no nagagat kan nalaing amang i-manage iti kwarta ti may sa tao, tatang. Sana all anak ko. Da kayo kit di mo, tatang. Ay, huwag kaya. Kumusta mo ti katugangam? Mano abulanan asaan ngem may tatang. Uray ti ipag ko. Agbulbulod da ngamin iti 20,000 iti. Kat 10,000 lang tinaitid ko. Tanairanamot nga ado ti paggastusan mi. Nagadumot din nga kakadakas nga bagbagada kanya. Ay, nawaw.
Ang mga no nasakit tinakam daking ka. No nasakit tinakam da kanyak, nasakit mat tinakam ko iti kasya pa nagsasauda kanyak. No saan agapukin ni Francis, awan ka iti ayan mo ita. Kunadan tupay kanyak. Anya? Nasabat ko ni nanang mo iti paradaan itay lakay. Ay nawaw, ninanang ko lang mo tabakit. Kasta unay ti panang kusilap na kanyak itay. Apay ka no? Amok nga aging gaita kat nasakit tinakam da kanyak. Ta saan ko nga inted ti buo at 20,000 abulbuluden da iti. Manuabulan mo tin tinapalabas. Ado tinagsasakit abalikas ti kabsat mo. Diyak lang nga imbagbagakan ka. Tadyak kayat ti gulo. Kasi tanya bakit? Apay nga ilimlimod mo kanyak. Si kakano ti makagapuno apay anapintas ti biyag ta ita. Anya? Diyak man amo kadagita at tao. Sadot siguro ti panagkita da kanya. Hala, bayam. Pasaritak to man ni nanang. Saan nila kay? Sigurado nga agrason tumanin day jay. Kaslawan Mike ni Manong Mau. Wan nga rod nanang. Ngam nakalukat mo ti balayda. Amangan no ada ti manugang yu iti uneg. Angam okay laang. Umay talata tabalay mo ni Manong mo day tawi. Kunaklakit din no asino tagsasao. Da kayo magayam. Awan ni Francis dito'y balay. Adda ijay garden. Adda ka di masapulyo. Awang makiday. Okay. Ay nawaw. Apay akas na ti panagkitam kan panagsasaom kininanang. Awan ti amo kadakas nga insawang ko ipag. Anya launay ti ipanpanakal mo aya. Awan ti panpanakil ko. Awan kunam. Ngamadlaw mo't anatangsit ka. Gaputan nagprogreso ti biyagyaw. Nalipatam siya Mike. Ani Francis nga anak kaw ti makagapaw. No apay anarang ay ti biyag mo ita. Nagtrabaho akmat nanang. Nagtinulungan mi no anyaman ti adda kada kami ita. Kit no awan ti nasaya at nga ibagayo. No imay kayo tap no insultuan dak. Nasaysaya at no pumanaw kailangan. Matinsamot timod mo bakit? Kasano? Kat pinagsasawan naktiinam kan ti kapsat mo. Nagtawag daking ka? Saan? Imay damis mo dito'y balay. Anya man timbaga daking kan? Kas iti sigod No awan ti anak ko. No awan ni manong ko. Awan ka iti ayan mo ita. Kunada. Oo, na yun nanang. Awan amok abasol ko kadakwada. Tapno aramidan dati kasta, Francis. Awan ti basol ko anadagsan. Tapno bastusan dak akasta. Amok teta bakit? Talaga amasapol akasarita kita. Sana mabalin di kas nang aramidan daking ka. Wala kay. Agtal na ako ma. Ngam aglablabas damat ta. Awat sabad nila kay mo dito'y balayaw. Awan tatang. Napan iti ayan dananang na. Ay nawaw. Anyat na pasabak. Masapul abagbagaan na ti inana kan ti kabsat na tatang. Well, di ka maawatan anak ko. At naman siguro di yung nagkikinaawatan. Kasano kat saan ang makatal na tingiwat da. Kaslaawan serserbik nga asawa no agsasauda. Ipilit daan ni Francis laang tinagsakripisyo. Iso ang nagprogreso ti biyag mi. Kitulungan mo't nila kay mo. Dayta nga roon tatang. Di da makita dagiti sakripisyo. Yala, kita nga taon. Ala, agpakumbaba ka latan anak ko. Nabayagan nga agan ano sa. Ngam talaga asa iro ti ipag kan katugangak tatang. Makaumamit no iso lang iso ti bagbagada. Makarengreng. Makaibus da iti pasensya. Naimbaglaangan tayo may ka manong. Ada napatag nga ibagami kang ka. Ay wan. Amom kaday. Idi na pang kami balayaw. Saan da kami pinagkapit ti asawam. Pudno ti ibagbaga ni nanang manong. Maditikita na kada kami. Da kayo kanumot tinagado ti sa una. Saan apudno day ta manong? No saan nagapukin manong ko, awan ka itayan mo ita. Kung kunayo kanumot ngamin kananang. Tapno ibagak kada kayo. Tinulungan nak ta asawa, iso ang nagprogreso ti biyag mi. Talaga nga ulbod day tang asawam. Agar aramid iti istorya. Ay nawaw nanang, pang-asyo ta di kay aglibak. Di kay agbalin asairo, tabak kayon. Amuyo ti husto kan saan? Ni,
Apay akas tamaten ti panagsasaom iti inata, Manong. Gaputa basolyo. No plano yo pag sinahanda kami. Itapay lang. Agsardeng kayon. Ta siguradwak adi kay agbaligi. Ah, Agkitaw kayo madlangit ipamakawan ni tasawak. No diyo kayat nga agaapa tayo. ay, di ka agungot anak ko. Wine, aramidin may ti kayat mo. Nanang, agsardeng ka man si ka, July. Kurang mati kwarta ta anak ko. Kasano pa yan ang maka-abroad ka? Damanong Francis nga tananang, ang mga no adapay kwartada. Mabainak mga umutang. Ore no nagsuri ta iti daydi Amerline, kakasla nakababain latamag. Tawinan tinapalabas, nga mariknak alikliklikan deta. Ay nawaw, kasano nga rudan ti arapaap kong agabrod nanang. Sika ano kayat mo ti umutang kadakwada? Itiks mo ni Manong Mau. Ang mga no ibaganaan ni Manang Merlin ti itiks ko. No kayat mo ti maka-abroad, aramidem latan ah. Ada mo siguro kaasi ni Merlin. Ti kwarta ngay Manong Frances. At nakin manang mo Merlin. Nabasa na mo't kid di titeksyo kanyak. Ay nawaw, inalam latta kumaa. Isumot lang nga imay ka dito'y balay. Iso ka nung harot ti mangyawat keng ka. Ay nawaw, Abay, mabay nga keng kwala. ni Manong mo't. Anya ti rupak nga isangok ngay kinkwana. Hinton sumaruno ngamin, agtanang kayo. Di kay mangisawang iti sao nga amuyo apakasairan ti riknana. Nanyaman ti adda kada kami ita, kat nagbanugan mi adwa. Saan lang nga siyak ti nagtrab-trabaho? Bidot mi kinanang dayjay Manong. Mala, mapan kanto iti balay no kwa. Tamapan mo alayan ti kwarta. Tila ang agas nga impagatang ni nanang tinyag ko. Umay ko alaan ti kwarta nga utangak Manang. Agkape-kapay ah. Saanan Manang? Agtugaw ka kit di tagkape-kapay. Saan ko nga itad ti kwarta bulbuludam no di ka agkape? Ni Manang mo't. Addakan ka dayta. O sige, agkapi akon Manang. Kasta ah. Mababainak launay kan ka Manang. Ngamin, nagadutin sa usawang ko kung kaidi. Amumot siguro itanan niya. Wun Manang, no anyaman ti adda kada kayo kini Manong kat nagrigatan nyo adwa. Mala, agkape ka nga rodan. Tamapan ko alaan ti kwarta nga utangam. Ay, nawaw! Liklikam dagiti makapasair a balikas. Di mo labsan ti agsasao. Ta mga nudumtang to ti aldaw, kat lumnad kanto iti nakaro abain mo. Pagtalinaadan ti respeto iti unag ti pagtaangan. Tapno agbalin na anayas ti linangan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.